Ya itu talo fatu mau follow fatu le sofa manu malo iso ke wiso iso stasio lo mau le nei fa sala unga bese pa anga masani ia ole tatou proklame masani le sono fa moi sa tau sio to a lo fo le tu le na fo i yaso ma ne yaso ia ua fa so po mai lo so i fu me se fo iso mato wola vi ia ile anga le ma lo fo le tu o le u tatou o le sono lo no le nei o tatou so enga ia e fa autuina o nisi le sona ia e mai lava i le sona le na vai atu mala autu pe ona vai atu e fa di tau ia Yesu ia ole faia onga sili o nisi le sona fa o popo tatou te to mo mai ia Yesu le a sili ia por faia onga ole matai le o faia onga uma ona o fa tatou te talo ia ona fa ngai le tatou le sona faafetaita mai le amanoa su e pea lau fionga faatuputele ina i le atua lo matou talitonuina o lau fio ma matou ola e tusa ma lo lafinagalo faamanuia ia ua auna nei ia ua sauni foʻi faasoa ma lo finagalo ia maua i sou viiga ona o Iesu amene atalofa atu foʻi auna le atua suga faafegaiga matagiama se foʻi le suga o le faatonu tatou vaega nei o le sona faamoemoe suga Chris ia Christian fena sau noe pai mai foi ia le so onga wa le lava e fa wa le sona le vai sunte atu nei Yesu le o sili po le fa matu fa ia onga ia o le vasa le te sa tatu va ai mata tal noe le ila foi le veo Yesu o fa ato toanga o fa tau unga fu nga le tua le tule mai le tua wa nga i mai i le foi i le lalo langi i le liutin tangata mol fa au tangata wale o le aunga ato na o nga le tua i lo tal no ne kwat o uma o fu nga le tua i te o ngalo ya tato no tele o tau sanga o tua na i male fa e ina foi le mal si i lungole o le tangata tangata lava la to ia au fa ititia lo no si itie i lungole tua ia na me fa ia eu folinga mai ai o tatou na amataina nei me o onga o le monia ia tu sa male fionga le tua o uma o le tua ana ona langa le ise mala mala mo o ise me se bang na ia mai le tua le mala mala o la ia lo tatu talai mai tu spa ia o le mala mala le o le fina ngalo le tua o le sonal vaslo te fai lo mai ai le ngai mai o le tua i lona fa ato to ino lan le spea o lana pesenga buli ale le ua fio mai le tu el tintanga te Yesu ke viso al vaso nei era tatu tilo tali atu tangata il fa ali mai fa ya o sili le il matua le tatu mai il mai recolum ta pu e foi se fu alona foi pu lima suma dua le fa me ona feta la atu le Yesu ya te ia ina duia o e ola oi il lo fa tua ona ai lo le ona mata ona muli atu ai le o ia Yesu ile ala le lau tatu tilo ile ngalo nga fai Yesu ai tali atu tangata fa tawanga il fa ali mai o le tu tintangata o le saule atu ai lona malu malona vi inga matautia e fai ona fano tangata o saul tintangata e fai el tangata ona vai atu mo vai mai mona no fai no ne so tai lona tangata mal tangata o le tua le tu mai ona luma e fai va venga manga luenga i le ma fai el tangata na fai lona i lava malos le lau tu mai Yesu ma foi ma fatino ia va venga ma nga luenga e fa ali ele winga lo fo le tua ma le ami tono le tua ma le tu le lo ina le tua tangata nga sala ina ia oni fan ia fa o leina mai ana sala huia o la o matua te filisa o noti apolo il tangata mo tinga ina il tangata ono la sala il tu na ultino ma tu na mata mal fa di vale o la pe tato no le wa fio ma Yesu e fa di mai lona mana la ia ma o ele tua tato ile fo ile so ta inga vala lata ma so ta inga fa ngo fi ile va uia mal tangata ole tua mamao te le fai ona e vai atu ia ole tua tim tangata ola o nofu mai pe fa mai apostolo ole men mato lo mai amatanga sai amatanga o vai e o mato mata lote o tango e o mato lima o mato mafuta fatas mato ai fatas o mato no nofu fatas
lea o matou moli mau ai so ua lea o toe mamao tatou ma le atua ua tutusa tatou ma le atua e ala i le saʻiliga i le atua o i tatou ina ia faaola tatou e afai mai la le fioga a iesu i mo tatou alu ua e ola i lou faatuatua so le upu tāua na alae momogo i totonu na le atua mo tatou o le faatuatua o tagata ua o le tauaso le alaga ia iesu ia e le o taua mai ina fainana Bible study i masina stol lea ae le tau e le tau mateina alae tau te iloa mai isi faamatalaga o le tatou o tusi paia ia i Amareko ua leva galogo tala le ia aai o le vai nuu matunuu ia na galue ai Iesu i talaaga o le galuega a Iesu aga galuega faamalōlō aga auaoga mea ia faalogo i ai le ia faalogo ia le tauaso i le ui mai o Iesu na taeao ina alaga i lo le ua fiu tagata vavau e faapena la le sona le manao le atua e mai iā tatou e te loto loa e te alo e saʻili le atua e te mau ai le faamalōloga ma le faamagalogo agasala ua o mea ia lua e o faatasi a faamagalo e le atua ua oo mai ma le faamalōloga a le atua iā te oe auā o le agasala e alai ona tatou mamaʻi ae a oo na faamagaloina o tatou agasala ua aveese le atua le avega mamafa ae oo mai le faamalōloga ia i tatou so le tatou faatuatua pe a tatou saʻili i le atua e tutusa ma le tauaso lea ia le lae amaina i le sona ia o le nei vai aso ia tatou faasoasoa i le faigofia o le amaiga i le atua o le faaolotaga mo tatou ia ma tapunia ai ia le avanoa e mafai ai ona toe ai se alofaga asisi faatau aga i le a foʻi le taumafaiga a le atua e faaola tatou o le a tatou toe paia tasi lava le vaega lea o le mai le amataga faafitauli ina ua gasala le tagata ia o tatou lo uma so sisi e faia le mea o le agasala ia tau te lo lelei ae e aloalo solo afi solo e loa ua alo solo mata o le tagata i le mea se ua fai ae o le ala fofō o le atua i le tulaga leo le taumafai o le tagata e alo i le atua o le lesona o le vaiaso nei o pe mai o lesona mai le matai o faiaoga o le e tāua tele ia le vaenga le o le tatou te vaavaai lava o le faafitauli numero tasi o le agasala ia o loo taumafai la le atua e ala ia Iesu le faiaoga sili e tau introduce mai le remedy o le solution o le faafitauli lea ua ga'o ia malaga auala ia sa o le lei lava ia pe o le amataga o ina tatou faatagia mai le tulaga o le natura o le tagata e oo i gagasala ina ua agasala atauma eva pai mai la ia lea fai mai ua afio mai ina ua agi malia mai ina masaniga e fio mai i le atua mai ina ua afio mai le atua faalogo i latou leleu i la ua leleu o le afio mai o le atua fai mai lo la ia lea ona alaga leo le atua ma fesili atamo fe oe ia e fai mai na u faalogo lo e se kali e se fesili e se kali me na u faalogo lo leo la filo e fai mai lo la ia le fetalainga le atua o e se ame wa la fie o e fai mai o ma o le la ba mai o inga fai aki o e o e le la o e ai ele o e kali ale atua o e ai ele fole la au o lona winga e kikilo nei mai va ile leia le tala noanga lea ma fetutu na inga ia e kako kilo ai ele o saili mai le tua i se au wala e fasala pe faumatia pe o tengi ai ile natura o le natal tanoanga le tatu te lo ai o lai ele mafai le tua ona alo mai tu langa mi tonu e te tau lava ona face le tangata le consequence ona nanga sana nanga umon fatatia ai o lo te mafai ale tua ina ia saili se awala e mala mai wai uma le tanonga le ele ia ma se talia le lida o atam e o ilun to lua e atangia mai o salamo e uma le e ke fiu kau su pe ise me o kau sawa se nga o tua inga o le tua o fe mai le nga o le fafine na e amoia o le fafine na o mai longo winga simply o fa pia mai ai se ame nga e fa ia ile fine mai au mai sa si de inga ungo fokokas ai o ang sala o mo le fafine nga e fa ia o le kua inga la o le kua isa o le nga fa ia fine ona o le fafine na e amoia o lona winga o so se kai mia o le nga kula le
Uan sa ka ko ki ang salai. Mua ka ko ki alo, ka ko ki lalafi, ka ko ki mama e faali. Ia lua e ka ko ki mfai ka mfai excuses. Ia a o le temi la vetasi o la veta mfai le tua inga ia ka mau I fina ngalo malo tola uli ia. E ka kaua o nga langunga la ua o le la mele fai e ka kaua o nga responsible la ua e kusa mari kulanga o le la sala. E pe o le nga ta ua nisi tato le sona taluai. O tanto na initiating le foi le nga sala. Ele o le atua. A o le atua na ia amataina le sailinga mo le whaoltanga o le tangata. O le ala tatu te vai le tanonga yo I tatu te lo na turo me I lua. Ia ina ua amata le tangata le ngasala alo. Ia mata mawhai excuses. Tu wa ile tua, tu wa ile fine le ngata. Ai se ame wa whai le ngaka le ngaka le wa le o se. O ngo le yai fo le ngata. Ia o tu wa iso lai pe fo linga mai o le tua lai au ngai ile. Tu inga ole la afia ona ole la fifilinga ina I whai le ngasala. Ai sa te mo whai ale tua ina ia whaailoa ia te ila ua. Le tu langa wala whaia e le tu sa malifilinga no le tua. Ai silo na o afianga. Ia lena whaatu langa tu le tua ia whaasalanga o consequences o le ngasala. O oile nganta ia e aile fuef. E se solo ilo manama e te aile fuef. Ia o oe antamu e te aimaltinga e afu o mata. Ia o oile le fine ia e te whanau maltinga. O so o afianga malama ia na mafua mai ona o le tūlanga o le leustai o le uli ia. Ia ma le tūlanga e le o maua lava e ila ua le mele tamu whaile tua ina ia whailoa. Ia pitai. Ile Roma le e liman whai pa suma le tasi se o suma le iwa o ila le tamu whai ia Paulo. E toi a mai ale tala le mai amatanga. E le temi o le fofonga. E whailoa mai ai. O le whawhita auli. Na amata le tangata. Wha mai o mai le angasala ona o le tangata e to tasi o atamu. O le oti foi ona o le angasala. O le consequence o le angasala. Wha mai ai o mai le ami o tonu. Ona o lea. Tangata to tasi. Ona o le ami o tonu o le tangata to tasi. O Yesu lea. O lona wi o I leo tamu whai Paulo e compare. Ia le tūlanga o le whawhitauli. Ma le tali o le whawhitauli. O le whawhitauli e mafua mai. Ona o la tātou lava whiwhiringa. Ai o le tali o whawhitauli. Ia o ngā tonu le mu ia Yesu. Ia pe o sa o le te whapopo atu whatau le vahenga le. Tai. Tai, ia. E le asi se ngō tala ne matala e Iakopo. Tala e tesi. O le tau matala mai le sona ia e mai le whea o na silo Yesu. O ane le sona ia, Chris. O le sona o mai e pe o tatu tā ua wai le veta tō ese mai le wha vai o ngā umā le atua ina e wha o le ina le tangata. Ia e le mwhai alan tatu tu le e sea le mālei o le angasala mai le mafuanga le mwhai a o. Sau mai a atamba ewa ia wa matana o mai a kopo si a tili le fo I le mamao le tangata mai le tua ma le tau sisi pe o le tua turi lo tangata ina ia o ani ia o ni le lo tangata a wai o mai a kopo o le lafi o le na lafi ia a o sola ia ata o sola lo winga o aru se ala umi po se tau mo fainga foi le e foi e alo mo bao se mai o lai ele ia le foi le soani po le po me lo ia lo no fuanga e foi manu ti ai me pena ia o mai ia kopo o sola o ngai na le tu e tatu te lo o te lafi a wai te fea te lafi ai ala fa mai le fionga le tu o lo finga yo ia I fongo yo vai I me uma ele se me lilo le silfanga le tu o foi te sola o vai le sa ngai te sola ai io fe te sola e mo fai ona e lilo mai le tu so o le wingo o le sola le sola ia kopo o lona nga e mo tatou o le lafi foi le na lafi e ia atamu ma o le nga e mo tatou ina ia o ina i tatou ile se nga o le winga o le angasala
Mai winga o le tua o winga o le sala ia o tatu fa te tai o wa sa tatu le lafi no o mo fa tatu le tua ai sa tatu sangi le maftanga le tua ma le fio mai o le tua o tatu ina tu lo mea fa sino ya tatu le malu ma le sili ese o na ngaruenga o lo fa fau mo le tua mo te wa le tua te ba ai ngona tau singa malana malona lofa i tangata ia malona sila fia o tangata o le ia whawhita au le whea ngai mai tangata so le ise mea i tape ngai le tua wale whai ngā malanga al tangata ia peo tatu tau il tatu le sona amata le mana sila fia le tua le ia le fo il mana bio le wha o tanga ai le i pau ma sala ia musfelu ma pau ma sala le tangata o le mana na tauto Yesu na te e fai o ia ma taulanga tongi ola i langa sala. O no fa fita au ni langa sala. E le na tatou e afi ai. So le la ya le ufa o ngata to le fo ele na lo fa gia tatou e le tua. Ma tuli lo tatou e le tua pe tu lo ya ko fa manatu mai ya ko. E o ni ngalo ia te o ia folanga na ave ya apera. Io e ala mai ya te o ele manui o nu. Po o fea te alu ia o te wha manuia ia te oe. Langa o e usustai me wha tutu e na upua. So, o le sona tauna le mai o sola. Aia e sola foi. E sola e mana tunatu. O lo o iai le tua lae, o lo o mana tunatu mai lau sola la. Ia mwhai ma e kau kolo se la liste mi ma. Ma e tau whapea tu le tua. Ia lofa mai ali i lo o mai. Ia po where o tau i e lau sola anga. Ia ai wha aula mai e tea. Ia, na isi na vai ngol tatu le sona po de vas no isi na angale le ole tu wa le tatu o le ko fe ke sola e muli ale lo fo le tu e na muta muli ya ko po fe si ma ma so angale hena tau muli ale tu ono la na upu no fai fa manu ya ko po ai ole tala le na mo tatu o Yesu o se fa ya onga ole o lea ua tātou a oina o Yesu o le whaia onga sili. O le ala se vaenga tāua e wina e se le whaia onga o ale kure tau e whaatuspa ia po whaiu teia o le rapi, po le rapi. O le ale tāua le nā tairo ia po se ingoa fo iwa anga waa ia Yesu. Malo patai o ki loa o le Yesu le se ya atamu mai o le tua ina wa fio I fo le tua ya atamu te miangi mali I fo ile o ia na le na fafsanga I ma tamu faisa ili ia atamu ma eva ina ia maua ila ua le tulanga o le fofuanga le tua ina ia te fafuisia ila ua ma te faola ina ila ua tulanga o le ina upa u maleanga sala o Yesu lava le na le sa I te mio o Jakopo le Yesu ai tas le na faali a pe faile ia le falinga ma failoa ia te ia faamnianga ia na folfola ile tua ia te ia o le Yesu la ai pitai ina o mai te me finga fo ia o matua I le umon tatu tano ina o liu tin tangata ia Yesu le loko o inala fai mai o inana na ole falinga manino mai na ole tua I le lalolangi ina ia mafai ona I se sota inga vamalata o le tangata ma le tua I le tūlanga o le malamlama anga o le tangata e whaatitau le finangalo o le tua o le mea monia ia ona o le angasala ke le o afianga ma o ke le ila manoa ua mantua I nenefu al tangata ma mamaolo la tu iloa I le atotonga I tau ai ona mamlama le tangata e whaatitau le tua ai petai whaatai le tua o ia saunia ia lea fuafua kapoto ina ua liu tiu tangata ia Yesu ia le tua ina ia mafai ona sota I mai ia I tātou. I le fio mai la Yesu au whaia le ngā luenga a le li o Ioane Baptiso mai ia o whamatalai e Ioane ia Yesu I le moto tangata au I hele au wharsai o malau tusi upu whanongolongo ia na o onga. Ia whanonga tela wali e whaisi manta utia tele maunga o ngā a Ioane o whai mai lola ia lea. O ai lea e a foi. O oi o ke liso le tautale tu spai mai Ioane le ai. O lia mai le ai.
a o ina oi ia mai o le le kau kala i seia o le teu o le alanga a i le vao teu le ala mo le o le afio mai mai ele o le afio mai ia ele ana ngata tau ia tau ona o te laian no a mai la a o i le aso na so ai a o maliwa e Yesu ma ia tu ia Ioane mai na ia alanga atu au tu ai ia le lilo angele ama mo si so ia a Ioane vai atu mai alanga lo Ioane mai ia fauta o le tamai ma mo ile ale tu o ia kongo ale le ngo fa ia ko ia ngafi ngo fa mkala ia tu o ia kongo ale ia pay attention no le oli ia o angele o le ngo kia ia inga ia escafo o Ioane ia ai muni lo se mai o muni ko fisi lo mai Yesu o le ka muni ko lo oli me le fitani nga Yesu o ia o le ali lo fe au e fa atu ia le oli o fe me ke ala lai o ile upu le na fa nga lo la oli fa mai rapi o le ulu ai taimi ia le o fa ingoa i sesi ia Yesu ile upu le po taito le rapi lo na winga o le o le oia o le faia ona o te loa o tangata ia o tangata Israel o la te malama umala ile winga o le kiriso ia malona ngaluenga male mafuanga o lona maliu mai ia o le hope mo tangata umalawa ele nganta o pa o tanga mo tangata Israel male la lolangi ia e mai se o ia o le a wala mai ele fina ngalo le tua e te tau ona malama ele failoina la mal fa mtantaleina e foi ele li ile Ioane o inana langona ia lauli e mai loa mai ile lo i taimi lava na fisili mai Yesu o le lata li mua rapi ia wa oi ma te fia i loa po filme te alalai ia ona alula ia le fa mai lo ina wa to fia e Yesu ia Andrea ma Peteru ia ma Filipo pe mai ona alule o lato malanga yanga ia tu Eriko yanga ia tu Jerusalem ia fa mai ua loa ia le lilo Nathaniel ia ona mala aule o fo Filipo ia Nathaniel sa o Mesia le ngango le o kanga ko ngale le ngapalo ia malintus pa ia le tatu ti fatali o ia tonwale ina o sauta Nathaniel ia fa kala kalenga Yesu ngakengelu o ke pepelo o le esala elu ngia ia le pepelo mai ia o fa fenga iloa o mo iloa ila lu maki ai kala ngo Filipo ia te o ke ia o inganga ke ia Nathaniel ai ile sile fanga o inga ke iloa ele o se tangata o le tua na te sile fia mamao me sa ia me lipo ia fa mai lo lan tali mua fa mai rapi so the same thing rapi o no inga o lua i taimi ia na ta ua ia la oli ia po so o Yesu o ia o le o lo vinga i na fa mtalanga o i tatu te fa mauni ai o Yesu o lona fio mai li tun tangata le ngata o le fa linga manino o le tua i le lalolangi ia ai o ia ua anga maa ia e whailoa mai ia mata upu maa o umalawa ia mai tono le fionga le tua ina ima whai tangata o na malamalama i le awala o pokalame le tua e whaolaina tangata mai le masala ia sa utoi le wha popo te whatau le vahenga lea ia elo te tele statu te ime toi ai o le le ili whawhine lea le i whiungo whi ti e whamtala le kauta le whine mai Yesu o le fa mo ngal na o le fa o sili na le sa na mana o fa o sili e to pele le afo le ata o le tua le sauti Apollo ia sa o le vali vole mo le ai ngata o le tua e le rofa ma le tua e sa ili vi inga mo ia lava ia e le sona winga a rofa i ana wanga e le foi sona mi o tonu e pule ai lona malo ia a o saulen sa we Yesu e fali mai winga monia o le tua tama ia a o le winga la le e mana o le tua e vai e tatu o ia o le winga foi le o tatu o le tatu tel tonu sa wa o le tua le o afio mai e so swani a tatu o lan feta lai mai le tua pe ta o Yesu o le
Amen. Ia po le fa e leninga o le fa e peruna ba o le rapi. Ia o le awa. Ia e mana o le awa o mai ala e a fo e te lo Italia wa o le finga le o le fine Italia pa. Ia fetalai mai le tua ia e Italia pa. Al tal noanga e fai lungo o le fo o le manino il fa tawa nga i le tua mo no winga fa ari. Ia ma le winga o le tangata masala o pa ma o i le langona o le mana o mia o le sosoani mo nei roa sau e su le sosoani awa o le fai atu o le fine le sau e fai atu i le atua o le fine fa popa te lo le fine fa popa na la fa nga i su lu pule o uli o le uli tono o le ngana fa e le ni o le afo o te fau o le fa tu sala e o bota poinga fa popa so le sau le fine fa popa e ole atu ia Yesu mo le fa malo longa langa tama ele fa longa le o yutei e le fitau ia o tali Yesu na mo ave e o le tali ia ai ole atu ale fine o ngai ele na ole tu ita to mo o ni ye ya si na te tamu fai puni lo wala ile atu po fea la te ye po la te po inga te tapo e po le pahai po le katoliko po le mamona po le ape fa mai tanga to tapo inga ne te fa po pau ai e te si de fia o dai e musu le nga le tu lo lo o lo fa italia o lo wala ile tu o ya ye fa ne wala ile tu wa la lata le tu ya te o ngai lo fonga le e leo te wala wa ile tu wa o le wala i swafo o me fa o le so le tali inga le la fa ali le winga na le tu e o le tali la e sun to e mai to o le tu ele fitou ile aveo o me aia fa na i uli ia e tali le fine e moni a ia aia uli i mo to mo i me po toenga to ulu la lui fo la so le nganga na le tali Yesu o se fa tu ina tele alu ia fai e pe on e na o ia ai se langa te fa tu ile tu so le fa tu ile tu ele e nyo na ingoa fa le lotu ele nyo nga ingoa fa le anga nu ele nyo nga ingoa fa le tu langa vi ele nyo nga ingoa fa le langi na o lona ingoa e tashi e te ola i swafo Yesu Kristo ai balaula Yesu e fa ole na oe so to nga le na ole to e mo e tato e oni e si so tato e fo il tato balaula to finau mele tu e ana na ole tu te finau to e lo ai te fiola mo ai le finau ile tu ye le nga pik kau kofo po se be mo i pele se be mo o le tua o ia lava o le upu moni ma le ona e tatu te olai amen ele si mene tau fai Yesu e da o ia tatu tala le o le melo le awal pai e tele maua ia i lau sa ilinga melo nofo me fai e te nofo fo le tele sa mai le nga e su e atini le fionga le tuma e noa le melen finau ia kopo me tawivi a se yo o lao ini e fa manuia mai le to tinga mela le nga le kasi le mor fingine e ke kangum ka po mamau ka kungi o komita onga ma fa ya onga o la manga ingaka lau sa ilinga ile i lo le o le tu ma le sida o ma la onga le lo sa ili mo le ko ele fa o me se simsanga PhD it's an eternal process why ele me se si o mo fa malama to ile tu e mo so fa ilo ile no so it's an eternal process ka ko fi ngau yo si de fi ngalo le tu o ma tatu te ai so no mero sunga se va fa i ule fa mo le sunga mtanya ia ona fa o mero tatu le son amen pa te da io ke lo le ato na me e o te lo tala fo ile mai i pati mai o me tas ia o me tas pa mai na ua fa longo le te mai ke do le ma la mai se me wan ta waso pa mai ina ua fa longo ua la savalia e Yesu le ala le e ile Jericho
ia fai mai na alanga ma mai Yesu le alo tabita ia lo fa mai an chau ia ole mela fai mai na mamau ila wali ia le moto tangata wa vavao fai te mai aungi e fala belave ia fai mai wo le mafai ia le na wo tangata fia ia alanga no fai mai wo falongo atu Yesu ma ia sila fia le alanga le ia ole tua na te sila fia malama ia langona manato tangata ia o ve mai o fasanga tu Yesu tali atu ia fa kulor kala lo ia ola ko ia fa long pola tala le foi mai ia fitala tu Yesu oli se me ke manga o ke fia mo ia mai o kia ile o fu ai ka mo mai fa mai ia fia pupula nei mata ia fa mai na tangolo le o Yesu ma fa malolo ia ila lan fitalinga ne fa mai o fitala atu le o Yesu ia te ia ina luia o e ola oi ilo fatu tu ona va ai lo le ona mata ona muli atu ai lea o ia Yesu lea. O le tau i a tau ia i le whaupunga mai o lona mana onga. E fia wa ai ona mata. Ai peitai ina ua wa ai ona mata. I le whaatinonga o lona tali atu i le mea na whaia le tua. E fōlinga mai ua whaaleanganga. I le tūlanga whaalele ua fia muli. Ele pe apa pe sis tanga te ina wa vai no manta ia wa fia mo oli so ka mo e solo malu no e longa fale e pitai ina wa popula fa mai wa muli ya Yesu ya la nga ia tu Jerusalem e ile menta u e fat tau le vai na ole so se fa malo longa la mai Yesu e o lua lava malana fa manga longa ele Jakob na lima no fa u pe suma lima fa mai ole tatalo foi e fa ia il fatu tua e fa la ina ile mai ia e fatu ila foi o ia ele a fai foi wanga sala e fa manga e lono inga ia so se tasi la vai fa malolo ina ele tua ile tulanga tino ia ile temi la tasi fa manga loina o te lord ma fo anga na ia na lai ona liu o ia mo muli antu ia Yesu o se fa te inga le mo tamatia onga ile temi la tasi ile sona na mai ia ile fa ia onga sisili ia na tele tati tuali mai na lava se mana onga so se tasi lava na te olona o le purpose le ngale ona fio mai langi ina ia la me ina matali fa fitau dio tangata uma ina ia mafai tangata uma ona mo le ava no salamo ina ia fa la ina tuma mo le fa mo le langi ma le ona fa ma ia o se to fa mo tu le fa tai mo la no after te tele lo songa mo tato le sona na le afia mai lo fa fo mai mo mai avei tato ni tamitia o le lei ia tato sa ili ia ona ingata na o le metas pe o pati mai ele ingata le mana o pati mai na pula aina e me ta o fia tofo ia pati mai mana sila fia le Yesu le funan tali Yesu ona ingata tato if manuia na e mauma le mau la longi ai o mangia ia ko ke mo ia la mo ai ka ke ko ngau akiri ai tu tele lo finangalo e te fia fa manuia ina o le tua i manuia fa le nganga sili atu o le pala ia na oventa tu talo after ile tua ile sona taua wa tele nei le sona wa o nei ma tou ama tu talo fa mo lo nganga so ni mai ma tou ile fe lo finangalo o wa pole ali tele nei o nga ma le sona o ma tou wa o nei ia ele taua tele pe ale ona tupu yo ma tou lava o langa te tas fa mo ile tua i sa ile ngalo fa nau ona o fio i wa tu le ola i wa tu ya tu oi amen o nei ia ma nei after you know Yesu. Amen.